Halo bakunzi ba Demon TV official neza ko mumeze neza nyuma y'iminsi myinshi tudahari ariko twagarutse mu nkuru zikomeza gucaracara cyangwa se inkuru zibabaje cyangwa zishishikaje abantu ndetse n'amakuru atandukanye ari gucaracara ku rwego rw'isi. Uyu munsi rero inkuru tuzanye ni inkuru yababaje ibabaza abanyamurenge bamwe nyine mu baturage ba Kongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge nyuma y'uko bagenzi babo babaye nk'aho babaye abagambanyi babagambanira ku Burundi. Ni mu gihe hamaze iminsi mw'intambara ya M23 irwanamo na leta ya Kongo ubwo bw'abanyamurenge butaka ko bwicwa ariko ngo bukicwa cyane n'ingabo z'u Burundi ko babica bakabamara bakabarasa. Noneho rero haje kuvuka gatsiko reka ngita gatsiko cy'itsinda ry'abanyamurenge ba muri Amerika bo batanazi nuko intambara igenda basize n'abavandimwe bamwe barashize abandi barapfuye ariko noneho bakoze icyo nakita ngo ni nk'ubugambanyi ndengakamere yaze ngo ni ukugambanira ubwoko bakugendeye rwose baritanye bajya gushaka perezida w'u Burundi ngo baramushimira cyane ahubwo ko ngo we ngo yabarinze ngo ubwicanyi ngo ku buryo naho bageze ngo ariwe babikesha rwose baricara barifata baricara bicara na perezida w'u Burundi baramushimira cyane baramutaka bavuga ati ubwo utabaho we ntabwo twe twari kubaho. Ubu ngubu bagenzi babo bakaba bagiye mu marira akabije bavuga ati koko kweri bagenzi bacu abantu duje ibisekuru koko bagende batugambanire ku ubu buryo bahinduke bagambaye ku iki kigero mu gihe twirwaneho abana bari kwashira ku rugamba bamwe banarwana batarigeze bakora imyitozo ya gisirikari umve bagenzi babo bibereye muri Amerika bari kwirira neza bari kurara heza bavuze ko nta ntambara barimo nta kibazo na kimwe bafite. Ubu ngubu rero bakaba nyine abasigaye muri Kongo bari mu marira akabije ariko icyo nakuze nuko abari mu Rwanda b'abanyamurenge ndetse n'abasigaye muri Kongo baba maganiye kureba bavuga ati muri abana babe muri abagambanyi atari kimana izaduhora ntabwo mwatugambanira turi bene banyu turi bagenzi banyu ngo muvuge ko Neva cyangwa se uwitwa perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye atatwica kandi ariwe utumariye ababyeyi ariwe utumariye imitungo ibintu byose byashize kubera ibitero batugabaho atabakecuru bamwe bacitse amaguru abandi ntibivuza abandi bari ku gasozi imirambo yagiye yumira ku gasozi ariko uyu munsi mukavuga ko rero ngo nta kibazo dufite perezida w'u Burundi yaturinze. Ikindi bagarutseho bagerageje kwikomwa cyangwa se kwikoma u Rwanda babeshya ko ngo nyine ngo u Rwanda ngari rwo ngo hubwo ngo rubyishima ngari rwo rushoza intambara kuri leta ya Kongo kandi ibingi murabizi ko byakomeje guhakana ku rwego mpuzamahanga ndetse na perezida w'u Rwanda yagiye agaragaza ibibazo u Rwanda rufitanye n'imipaka yarwo ko hari imitwe y'iterabwoba by'umwihariko FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi ihora igambana gutera u Rwanda. Perezida w'u Rwanda bakagaragaza ko batazahwema kurinda ubusugire bw'igihugu ndetse n'imipaka ikigize ariko iri tsinda ryo ryaje kwihandagaza rwose rivuga ko ubwo intambara ziri muri Kongo ngo n'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ngo bukorwa na leta y'u Rwanda. Ibi rero ndi kuvuga mutagira ngo ningiye ibyo nihimbiye reka mbareke mwumve bageze kwa Neva ibyo bivugiye namwe murumirwa ubwo buri wese akura mwibye. Twari tuje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru wa Union Africaine tuje gushimira igihugu cy'u Burundi ko gikorwa cyiza cyabashe gukora mu gihugu cyacu ariko cyane cyane mu ngwano zagiye ziba mu karere tuvukamo twebwe nk'ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi hamwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri ku ntambwe ikomeye babashe gufata kurengera ubuzima bwari mu kaga bitewe n'intambara igihugu cyacu kiriko gicamo zatewe n'igihugu cy'u Rwanda kandi gikora cyitwaza izina ryacu ry'abanyamurenge ndetse rimwe n'izina ry'abatutsi mu karere. Tukaba twari tuje gushimira leta y'u Burundi mu by'ukuri ko turekonesa tuzi neza y'igihugu cy'u Burundi babashe gukora kandi bakibandanije no gukora. Tukaba twari tuzanwe no gutanga iryo shimwe riri ku mitima ya benshi ariko batabasha kugaragaza. Tukaba twishimiye kubonana nawe umubonano wacu nawe mu by'ukuri wari w'ingirakamaro kwari gushitsa iryo shimwe. Ikindi no gusaba ko n'ubundi babasha gukomeza gutwerera amahoro mu karere tuvukamo. Tukaba twishimiye kubonana nawe icyo nicyo cyari kituzanye kugira ngo tubashe kumugaragariza ibiri ku mitima yacu ibiri ku mitima cyane cyane y'abanyamurenge baba bari hano mu gihugu cyangwa se muri iki gihugu cy'u Burundi abari mu gihugu cya Kongo naho duherereye natwe mu gihugu cya Amerika n'ahandi hose hatandukanye.
turarekonesa byimazeyo iyo nkunga ubwo bufasha iyo neza y'u Burundi babashije gukora ku bwoko bwacu, nicyo twari tuje kumugaragariza. Kuri ivyo namwe mu nyumvire uko uyu abisobanura, aravuga ko ngo Uburundi bwamugaragarije ineza, ariko wumve we avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bari Kongo bari gupfa, bari gushira, bari kurwana, we wumve aravuga ngo aje gushima ineza ngo biri no mu mitima ya benshi. Ariko abanyafurika twabaye gute kweri? Abanyafurika urukundo ruzatuzamo ryari ku buryo abantu bifata bakagambanira abandi ku iki kigero? Gusa nyine nk'uko bagenzi bamubwiye ngo Imana ngo ntizatinda guhora, reka tubitege amaso. Mukomeze rero mukunde Diamond TV official, mukore subscribe, share ndetse na comment. Inkuru zo zigiye kuza noneho mufururizo kuko twagarutse kandi tumeze neza cyane. Ciao ciao.